Dokotela Mnguni sakubingelela. Awuziyabingelela dokotela kunjani? Awusaphila dokotela abantu abasakwazi. Awubabingelele kahle nje indlela yakho abakwazi ngayo. Ukhuluma no Dr. Mnguni lapha ePortshepstone. Siyabingelela amagumbamano omhlaba. Siyabingelela South Africa yonke, Swaziland, Mozambique, Namibia, Botswana, Kenya. Siyabingelela bogogo. Sithi nje siyanithanza, siyajabula futhi ngani siphethe kahle. Futhi ke nani niyakhombisa ukusithanda. Siyajabula kakhulu ngani, simisele futhi ukunihlonipha nokuniphatha kahle sonke isikhathi. Okay. Nobaba ufonile wathi i-direction angayisho egcineni ngoba yena i-TV iqhubeka abeyiphoza ebebona inamba ebefona. Yeah. Egcine ngayazi angi-direction. Yes. Egcine eyeka la ijabula khona. So asisho manje sisaqala i-direction ukuthi uma ufuna ukuza kaMnguni uza kanjani. Mawufika eThekwini eDurban Station ubuza iNanda Rank. Na ufika eNanda Rank uthola ama-quantum lapha akubeka eGobela Primary School. Mawufika eGobela Primary School bakubeka esitolo ubuza esitolo kaCele eMathuleni Tavern. Mawufika eMathuleni Tavern so ubuza kwaBhakabhaka Dlamini ngokwami la ngikhona. Kanti mungabe uhamba ngemoto mawahamba ngemoto ufuna ukuthi uye kwaThaba sithi ukusendela nalo kuthiwa iPin location utosheshe ufike kaDokotela. Kuyafonwa noma ke uya WhatsApp. Mangangithole efoni ngijakela ngale WhatsApp ushiya umlayeto khona ngoba ngihlezi ngibhizi ngeke ngayicasha ke kakhulu bayazi abantu bathi abantu bafuna umnguni. So uDokotela wagcina sathi no incingo zakhe asibuye kuyena. Mawukhuluma nefoni yami nje ukhuluma nomnguni. Nenamba ke sesiyenzile yaba yodwa yaba yi1 kuze ukuthi abantu bangathi ngikhulume nayo kulele enye inamba wathi ngakhuluma na inamba seyi1 0606 394357. ya WhatsApp iyafoneleka futhi. Dokotela abantu bafuna lo kuthiwa umlinge esenqoma. Yeah, abantu befikile kakhulu bamfuna umlinge esenqoba. Bengithi sengiyawuyekela ngoba ushiphile man uyadla kuma resources because the price yakona 3000 incane le price but ke because ngoba sisita abantu funa sele show ukuthi bonke abantu basitakala. Wena lo ufuna igambling, wena lo ufuna inhlanhla, wena lo ufuna umsebenzi, wena lo ufuna kuphila kamnanzi la emhlabeni. Khumbula ke ukuthi la khaya sesinelibhodlela leli cishe liyehlangene lemali but lona into le yenteka ko ngalokuthi asikugabe akikho ukuthi inhlanga lesikufaka dona emtimbeni but nalo liyasebenza njengeluhlanga lwemali. Lokusho ukuthi mangabe imali yakhe inganele ukuthi uthole ihlanga lemali ngena la kuleli bhodlela umlinge esenqo. Ukhumbuleke ukuthi leli bhodlela mali phela nako kuyaphela. Kanti nangabe ufaka ihlanga lemali thatha isikhathi lesithi lento ihlala emtimbeni ngayipheli. Okay, kusho ukuthi ngisimplify nje ngenzela umuntu ofuna ukucacisela kahle ekhaya. Yeah. Umlinge esenqoba nohlanga lemali. Yeah. Singasho sisi amandla asizingini elifanayo. Nako. But iproblem leli lisebenza njengoba ulokugcoba ulisebenzisa liphele liphela lapho nalo amandla akho. Kanti lo lunye segazini lihamba nawe thatha isikhathi. Nako nje umehluko wakho kuloko lokubili ukuthi lo lokunye siyagqaba sikufake kuwena. Lo lokunye uyagcoba emashiyeni. Lokusho ukuthi ke kusebenza kwakho angeke kufanane ngoba lo lokunye kutawulasta, lo lokunye nakuphela kuyaphela. Lokusho ukuthi ke basi but sesendele laba ukhumbuleke ukuthi nangabe senda Dokotela wami luhlanga lwemali ukhumbule ukuthi siyahlola. Yes. Nasenda luhlanga lwemali. Uhlanga lemali yes. Bese siyakugeza. Yes. Bese senda don't profit letawuvela before sulufaka luhlanga lwemali. Kodwa kuleli bhodlela leli asinasiprofetho. Singakuphosela lo musengilani sebake bafika nje basengilani saposa labathi baphathisa ingane zabo bathi zabaphosela izinto ziyahamba ezephasela ngani ngobe khona la ukhona khona liyefika ngenxa ukuthi lona asidingi kube sikuhlolela lisebenza ngalesikhathi ulisebenzisa waliyeka nalo liyayeka. Okay. Ithando la ngicatha labantu laba abangafuni ukuhlola khona abangafuni ukuhlola athi nole ngihlola la bangitshela inkinga zami engakwazi ukuxazulula kanjani. Yes. Lo muntu loyo uright for la ukuthi athathe aphumelele manje ukulungisela lithe kunye. Yes, vele nje umuntu ongathanzi ukuhlola nguyena lemlungelako futhi nalokuthi uthola ukuthi lo munye umekabi la khona simo sisesephasi kakhulu. Angeke abe nayo yonke lamandla ukuthi ahlole ende tonke letindo sithi ke lo muntu loyo akathi imisele ngekuthi yena yedwa ati decide. Bakhumbule balalele ekhaya ukuthi yonke into nawe yenyangeni isinqumo sakho nguwe lo vale phinji kuthi lo ngangena eqathuleni ntaka evela obhlungu lobuvako nguwe lo mele decide. Hayi mina uhlangana nemali ngiyalwazi abanye lo mama lo waseCape Town. Yeah. Ngisanayo WhatsApp. Yeah. Awuyadayisa. Uyadayisa. Inifa. Yeah. Yathunga ngithi washo usiphosa ukuthunga. Yeah. Uyadayisa. Ama order izayoni ngapha, imicimbi ngapha, imembeso ngapha. Yeah.
hayi la ikhaya lihlangano lomali hayi ngiko best kwashobani bakhuluma isingisi bathi kuhamba kwaba kuhle is the best of the best. So kahle ke uthi yabona abantu bafuna kanjani ke bese beyathi abakutholi. Yes. Mhlawumbe ifoni bayizwi iyaringa ngale celeni. Yes. So qeda ivideo bese aba-attend abantu. Yes. Ngoba nalaba online bafuna phela ukuzwa ukuthi izinto zihamba kanjani. Yes. Umlingi esencoma uyaposeka u-R3000. Yes. Bese uhlangana imali cha ufika qatha ekhaya. Yes. Uhlanga lo mali ufuna uthindwe izandla zami ngempela sikuhlolele futhi sikubukele izinto zakho ujabule usuke kudokotela uhloliwe so uclean so ugeziwe bese ufaka uhlanga le mali. Unomuntu obukayo oyothi andoda yini lo ephethe manje lapha esandleni. Lapha ngiphethe enye indoda la lena ndoda iyona ndoda engiyisebenzise uma ngenza umlingi esencoba. Okay. Ngoba yonke into iyaphefumulelwa ngoba abantu bazibuza where is the power ibuya pha amandla okusebenza but lento lena ngisebenzise le ndoda lena ku4 ukuthi nangisengikhulume nayo ibusise lamandla ngoba yonke into iqhamuka nepower lethide ngoba babalali babukele ekhaya baba nenkinga yokuthi bacabanga nje ukuthi yonke into siyathela nje imithi ingabe na blessing kukhona into lefuna bese iyobusiswa khona that's why ngisele ndoda lamhlaba ayibone bayathi nayo le ndoda ithojabula abantu sebathi uyathi emhlabeni ukuthi ngiyo lesebenzako indoda emnyama lengihlala ngikhuluma ngayo ngithi mase uyala bayazi kabe befika bazofuna umlingi esencoba noma ke uhlanga lemali ukuthi mase uyobusiswa soyoshunqiselwa uthola indoda emnyama noma kanjani uphetha amandla kahle kuphethwa amandla ngoba yonke into isemandleni unawe where is your power sezwile ukukhuluma kahle sezwile uyasichaza izinto zakho where is the power apha amandla nawo nanga kamandla ngiwaphethe amandla azosebenza uma uwadinga ungawuthatha ehlangene lemali ungawathatha kumlingi esencoba kanti uma ungabuzi cha mina amandla ngifuna ukuhlala nawe ekhaya yenze njani ke lapho uma ngabe ufuna ukuhlala nemandla ekhaya kwehlukana ngoba emandla lesiwanika abantu bawuhlala nawe ekhaya kungaba isigubhu into efana nayo le ndoda bese kuba ibhodlela kunga into efana nale ndoda bese kuba mhlawumbe uphondo esimashwishwi bayamazi ngabanye ngeke ngabanikeza nayo uthola la ekhaya uhlala nawe ekhaya but kukhona enye into esinayo kuthiwa uvulubekene indoda le ekuthiwa indoda emfishane ehlala kwakho iyona umsebenzi wayo ukuloda nje ukufaka into ekuthiwa imali sikhulumile ngovulubekene bawubonile abaningi abefikile ukuthi uvulubekene awuyikhiphi icala imali ufuna ukuthi umamele siseka ngoba uva abantu sebafuna ukusenda bafuna ukutransfera kanti imali yovulubekene inkulu no sicale siyotesta ukuthi kuyasebenza right are you happy then bese sesiyesuka so uyakhokha ungayikhokhela into ongayazi ngoba imali kavulubekene imali enkulu angeke sivume ukuthi bese kuthiwa hayi kumele ukuthi siyohlambulula umuzi so ukhokhile wena ngeke sivume ukuthi sithi kumele uyogezwa so ukhokhile wena asicale ngeresult bese so uyabuya uyayithatha khona ubaba waseCape Town owamenza uvulubekene omhambisela eCape Town yes uyangifonela uthi hey wendoda kahle wengifonela efuna ngiphuthi drink yabo yeah ngoba abantu bese babuka bese bengiphuthi drink yabo iphuza lo drink nami ngithini uthi baba uthi le ndoda le yanqazi lento yawo le nginama tax ayizange waede le nawo ngasesikhathi isayiwona zayiede but manje icash up isi modern le yayithola ngaphambilini manje ayazi noma bafana bayo babethatha isokisi belifihle noma sebaliletha manje kodwa icash up ayisafana kudala uvulubekene indoda igada wena personally iphinde igada umsebenzi wakho iphinde ikunikeza imali le ndoda ikabi le ndoda iyasebenza so now unovulubekene ngeke uzube nenkinga the protection awudinga ubuhlelo uphethe igane uphethe ibhamu onke lamalanga usindo esibhamu now unovulubekene one so very protected two so very ugadiwe ezimalini zakho kuma business akho nalabo kade bakusebenzela bekuropa ngeke baphinde bakhona ukuropa kodwa lokukahle ngayo sicale simteste kuqala kuyasebenza na bese ngima ukhokha ngiyayithanda le ukuthi siqala simteste kuqala bese umanje ukhokha yes ukuthi imali yakho nayinkulu phela iresult la kadodela kaMnguni yilona selilwelayo kungamane kusehlule nje njengoba ngeke vele abantu baphile bonke but senza sure dokotela wami ukuthi every time we are trying our best ukuthi sithole the good result ikakhulu kuma clients hayi dokotela ngicabanga ukuthi abantu bazwile le question bobashayile le video ngisaqala and futhi number ikhona escreenini dokotela uyatholakala eMthwalume uyamfonela noma ngabe ukephi umhlaba wonke uyakwazi ukuposela umlingi esencoma wazi ukuthi ube right u R3000 nje kuphela oh R3000 makhulu ngendlela yesimanga yes
uyisho lo yena mina ngisamarazi nesho yena yayizwa into le so sabonga kakhulu iphinde futhi sihlangane ngokuzayo irelative one akuthi nje till next time stay blessed.